Who Speaker, Social Welfare Department, Changtu Minister Zom Tak, Chanata Nakakoy Sunju Hini Ropui Chief Kwa Hian, EMRS Residential School, Din Tumna Omem, Ini. Changtu Minister Zom Tak, Dr. K. Beisua, Some. Who Speaker Kalome. And members of OMTAC Engineer H. Lalzili and Zona Ropuchi Kwa Yan EMRS Residential School Din Tumna Omem, the Chanatu Ropuchi Kwa Hian Dundin Puna, John EMRS Din Tumna La Omlo, the Ani Benajo Turin Zona Naitu, members of OMTAC Engineer H. Lalzili. Some. Kazobel Rolling Who Speaker, Kan Minister Zom Takian. An min khan leng te khan veti dispensary honto ti khana ron soya kha miron soi fia saksela kan biela hian kan thiat manglawati zau zau hi oma kan thiat lawen non hong le ta mon so ka te lom om lama kan ngaya ma sela miron sil fia chiang thei tora kan ngaya hei nia ka soi thina ka soi le anga MLA bia la hian RD block Pali handil omchun kania Mizoram constituency sang sanga chuta chuan kabial chunga hian RD block headquarter pakhat ma omlawani tuna EMRS kanang kalpui tum dana po hian RD block headquarter adeu ti ani in country a chuti ani chuan kan bial chu kan code ngal don tinani chu wangin hei athom deu kanan siata kanan soikhanan lo phur khoparo pui chip chu aram pek turpo tuna khuanin an nei sa fek doni duai lian ani karinga hei rei ek RD block noi oma abial tu pa purin tluang po hian na in nei lo em hei chu ti ve mai ro ti du mai po kan ringa chu wangin ro pui chi pa khwan om thei sam sela ti hi ka du dana ni a chu tiang tu chuan ma min lak pui theng em ti kha than em ngai na nen kan zot pa ni lo me Pardon, Hop Maya, Dr. K. Pachu, members of the Some. Who Speaker Kalome. Honorable Minister of Social Welfare Department Changtu, Chanata Nakazobel Nachu, Kabiel Chung, Troy Pui North 2 Le, Troy Pui North 1, Troy Pui South Tiate, National Highway, widening of Wangin. Agan wadi building ti chiat anei do na deposit work hi kong lai zo huna saktur nge kong lai zo main ti kha acha na harin karing lawa kong lai zo no saktur nge kong lai zo main ti kha chan har karing lawa ka zo bel na pani na chuan article 275 nuaya lunglei sa bialtan development project ka kan don siam vetina mase kan la mulawa hei move turian a priority kan ti eng priority nge niang I criteria atu lang ang minan thil thei se kalom ko pang kalome Ruling in Parna Salutuk. Duna Puro Hote Lampang. Kong Crest Lampang Tangitan Tibatu. Usingu din chung members of the Som. Who Speaker Galome. Kazo bel na chu pakat na chuan long tlai tuipang le chong tea EMRS building sakmek hi engtiga nge sakzo ani ang ti ani a apan hi na chuan he na thok tu contractor hi tu nge ti ani a apathum na chuan engtiga nge class tan thei ani ang school building a nge mani khan sana khan admission lak to thu ngai tha to a class hi school building a nge te nge tan thei ani ang ti ka zo ta apalina chuan building sakhi mania IR kan soyang bokhan a ceiling hi plaster lo turami plaster lo tur ani chuan adik maya plaster tur ani chuan plaster lo ani hian abila didak ani angem ti ka zo ta tin electric ban
phun hi department thong nghe he contractor nuai a hian put speaker he up thalak ta kania ban som ni an phuna pakhat ma simenin an sillowa attend a ona attend chu 132 bana angle lan to na le lama hei thingkunga ang kham kaya chu tiang chon sui te an zama ti du da khop maya cho tu te tho nge ti chuan na top merangan zo du chu abanga tan hian a world abanga estimate na brick nge man tu nia SCC block brick bang lawin SCC man law ni ta se plan le estimate da kan SCC tu ra ti reng em ni ani SCC lo mang ta ni chuan brick mang tu ra ti ni si chuan up man khain thau fe kada kan bila deduction au mangem ti kha po deputy speaker kazot ani hei athalak po kan nei le rak mai a ceiling te electric ban te po hi han ani langin athen hela ma ona a tuikuk ngani utok rule utok dolang main apan pon he per purmaya put speaker khongai takin lai kan han soyu du ve na thak nen kan ti na san su kan minister hian ati su ni hau lo manga am monitoring a hian uluk sela na hi tharo seti hi kan du ni chulai chu zo na kan lo siam be chan po ni a contractor ti mol pho mo department ti mol pho mo kan tum lam ni lawin hera ma hian dikna kal sela ti kha kan duwa chu po speaker ka zo na ni klome minister din lai khan va tau to su le a thei na chang tu rin minister zom tak okay be chu so le Pu speaker kalome azot zona nei tu engineer H zilena zonan chang photila EMRS hi an khia tangin tun kan drama hian som pakhat kan zuk dil chuaka chu a guideline mal tak nei ani hi Ministry of Tribal Affairs Kuanin Educational Tribal Tatana Flagship Program angan ne he population sing ni an oma 50% tribal an ni chuan EMRS hi din the ani ang ti ani chutlai chun country tangin tuna hian som pasari tuna kan saktan tur ten chuan Mizoram ania som pasari a chuan tun sarkar thara hian som pakhat anita apa kan hotu masa tenan lo dil chu kha panga paruk ani chung wang chuan voile khata block zong min pe po hi an har sat dewa voi kha kan zuk dil khan panga min ron pe voi bina paruk minron peleta min le pachho zel tura ngai ta ila a block anga kan zuk dil kha kan soi to angin voi le khata tam deu zuk dil kha chu kan ti deu wanga in tharung deu le kan zuk dil ania a guideline angani chon ro pui chi tan po hian dil theina chance kan la nei ang ti kha kanin chana ni ta se ten pu speaker nimin lama kan oinap na kan aron soi kha adika hilamam azona kan lo don son dan khalo kan lo dong song diklava ta khan kan member za om tak po kha bial chiang lawa te kan hanin te kanin fiam thu ti deu khan leng te hi RH center zo kania leng pui anga kan lo ngai wang leng pui khu dispensary upgrade tani kan zona nei tu hian a bial a chiang le ni tikha la chan ani pu speaker chuanin members a om tak doctor ke pa chunga zona troi pui not true le mundang a bialami national highway 54 in a tichiat an kan wadi te hi mundanga kan ti dan angani chuan akal kongan zo phat lo chon mun ma han la kha thil rem chang anilwa compensation po kan don nge ka ringa
tùy bang à tết hiri à tết ponson kan dong với cả chú tiếng chuan công xiêm gió xiêm tu ra niang tỷ lai các kanin chán nên ta sẽ thang nghe tin lung lấy trong in article 275 clause 1 atanga criteria ang angat han nge ni tỷ lai kha nimina pokhan ka soi chiang to a to speaker article 275 clause 1 na project kan xiêm te hi heta tanga direct kan thon ni lovin district in DC chairman nan hoya he proposal hi ron siam ania DC tan proposal department a anlo thona chu department in SLEC state level evaluation committee e pal langin central lama thon thin ani district du sak big lo omlo tilai kha ka chan na ni tin pu speaker members a om tak isu singun len chunga zo na kha EMRS trong te long tlai le tui pang hi kum sang ni somparu ni sompariat October he wo dar hi chua kania a chua atanga 36 months a zo tu ti ani chu tiang ani chuan ni som pariat thasom sani som pakwa hi zo ni turanga ani ase kan ria tangin amun ma omna te hi kil khora transportation a problem tam tak kan lo neya abik takin chong te phi chu ni min kan soi ang khan long tlai atang chong te po kalna kong po khu kong thalo ania fura phi chuan na tho khu harsa a tin trong te atanga EMRS omna khu kong mang lo ang tlukani chunga wang chon du angin na hi kan chak thilowa poi kan tia chu chung chon thito pin kanin tur ve boka contractor te po thanem an ngaya tuna yan na sa takin ma an la chawan ni kum lam chu kan soi to ngin ni kum ka chu kum omlo ang tluwa ngai ta ilan na tho nan chuan ni kuma khan kan ti lei thilowa poi kan tia kumin sa ni som ni pakhat le som ni pa ni inkara hian chan zo kan tuma big takin long tlai phe hi chu contractor te soi gana chon April la hian kan complete ang ti min chana ni tin contractor hi NECS Northeast consultancy services te anni tilai kha karam chana ne tin class school building ngi tika nge tan ani ang atia class kha mani kanin zo khan class po tan to ani kanin ti ni furniture eng bang om silova tilai khan furniture khamin zo lova class ka min zo ta ni so man chan class su kan tana online in tu na hian class kan kalpui mop pa la zo lo chung son than hem kan nga ya online in class kan tana tuna tanga rei lo te a chuanin abik takin long tlai a phei chuan furniture te po kan order vek to a class chunga ngi class an nei thei kanin basic ani tin ceiling plaster chungchanga khanin ceiling plaster chungchanga hian ceiling plaster ngai lovin ready made board manga ti ani a plaster I in department in hei tha te po kan ti deuh zo ani in alang plaster nen sum sen in ang vela ngai ani tilai kha kanin chana ni ta se a that lo speaker khongoi takin khata khan estimate zona dang te po kalo chang ve patanga estimate khan siam zona tina dang te si po leng kalo bi ga chang te ve khan patanga le so nei loading le don ne pu speaker kan concentration te po iti bowa i zona dang kha kan chang thiam lo mai tur sin pu speaker ama ka cha lo wa nang ma ka ron address se i ding lam mi ti chu ti dan ang thlapin kan ti then pu speaker mi kan ti boi ve ngai lo ka ceiling plaster chung chan ta se pu speaker electric hi mani akhan kan boi pui ne sakhopa salam electric department te kan va phone thu class tan ahun ta ka wangin hei hi tuna athar kan nei a hian chonin electric hi
ni an ma ni contractor te hian an ti tel veka tuna kan longklai te hi chu a contract work po hi cross om paru ka ni tuna kan nei mek te cross om ni pali veka ni ta a chu wang chon hi department lam tum tur nge ni contractor ti tur hi ka chiang chia lawa pu speaker bin lo ra thiam se rem chang se bera kanin filtura ngai ang chulova bang atana break nge SCC bila deduction omangem tilai hi abik takin longklai so covid care center a khan hun rei takan manga ki po hian ni kumlama khan tlo ka tum thina dam lo an om an tlat ba thina chu wang cho nam mun hi ka thleng thei chia lova a bang hi thalak te lo nei thi leng phei si chonin kan chiang jok tur ne pu speaker thalak te nei thei chonin kan lo en chiang nga plan and estimate mil ang thlapa anti ani chon soi thei kan nei lowanga plan and estimate lo anga diklo taka thil local ani chon department chon chu kan ngai ventura kan ngai pu speaker kan lo me